nako ile ya bosupa o e tshwamogela dikgang tsa Botswana television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropong kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Mapodisi ba tshwere mmelaelwa Lance Corporal Moagi yo ntseng a batlelwa dintsho tsa batho ba le bararo ko Kgomokasitwa. Puso e itlama go emano ke molao wa lenaneo la setšhaba la tantsho tiriso ya ditagi. Mo go tsa metshameko lekgotla la FIFA le tlama makgotla a kgwele a akaretsa la BFA go simolodisa maranyane a VAR. Ntsuleo e le la ga Thato Kgosimore yo tla beng a rena tsa metshameko ha re ntse re tsweletse. Patricia Chobonyane o rana ka puedi ya tlamothesong ka mogera a bo o di amogele. Dipalo tse di golelang pele tsa tiriso ya ditagi go tsengwa mo lefatsheng ka bokhuntshwane ke le tsone tsa ditlamorago tsa tsone tota mo botsogong jwa setšhaba ke mangwe a mabaka a pateleditseng lefatshe leno go simolodisa lenaneo la tantsho tiriso botlhaswa ya ditagi. Mothusa tona wa ofisi ya Gatautona mme Boipelo Mophuthing o gateletse maitlamo a puso a go emano ke maiteko ape fela a bana le seabe a go dira molao wa lenaneo le a rutle pego ka wa me mokgatiswane. Dipatlisiso tse di dirilweng ke lephata la Drug Enforcement Agency mo mafelong a lefatshe leno a le 13 ngogola di supa fa tiriso botlhaswa ya ditagi mo lefatsheng leno e tsweletse ka go golela pele segolobogolo mo baneng ba dikolo. E reka di na le ditlamorago tse di masisi mo botsogong jwa setšhaba. Lefatshe leno le tsere tshwetso ya go dira lenaneo le le tsepameng la go laola le go thibela tiriso e botlhaswa ya ditagi. Now, can I just say, these sites were BOTSWANA, Gaborone, Dikgang, Re dirile dipatlisiso mo mafelong a akaretsang Mogoditshane, Gaborone, Dikgang, Lobatse, Molepolole, Phalape, Letlhakane, Francistown, Kasane, Maung, Gantsi le Jwaneng. Re kopane le balaodi ba mafelo a otlhe mme ba supile fa go na le koketsego ya dipalo tsa batho ba ba dirisang ditagi bogolo jang banana. Tobacco and alcohol abuse, which are contributing to increased cases of gender-based violence, which has taken... Tiriso ya ditagi ya akaretsa bojalwa le motsoko e na le seabe mo koketsegong ya dikgang tsa kgogontsho ya bong, malwetse a tlhaloganyo le kwelotlase ya maduo mo dikolong. E na gape le seabe mo mathateng a malwapa ka jalo go e lwantsha go tlhoka tshwaragano ya bana le seabe. To family problems and requires a determined effort by all stakeholders. The conference will have to look to and address is to speak to our youth. Itego e tshwanetse ya buisana ka ditsela tsa go thusa banana go nna le botsogo jo bo tlhapileng. E tshwanetse ya bua gape ka fa mananeo le dithuto mo dikolong di ka tokafadiwang ka teng go ruta baithuti ka ditsela tsa go thibela tiriso botlhaswa ya ditagi. Will contribute towards drug abuse and prevention. Go sepegile fa tiriso botlhaswa ya ditagi ya amile mafatshe ka go farologana ke ka moo lefatshe leno le tsweletseng ka go ithuta le go arogana dikitso tsa go thibela bothata jo le mafatshe a mangwe ga mmogo le makgotla a mafatshe. So our youths currently call themselves science students. And they mix and match different substances like cannabinoids. Banana ba rona ba ipitsa baithuti ba tsa maranyane ka gore ba goga dilo tse di farologaneng ba di kopantse ba epolola marapo a baswi go dira ditagi ba baya motlhapo malatsi go rontshega se ya ammonia e tlopesegetseng ba bo ba o goga ba dirisa gape metswako mengwe e tswang mo metsetong ya bana go dira ditagi. And then they are able to exhale diapers. So there is also a chemical component in the diapers that is being used by youth. Tantsho tiriso botlhaswa ya ditagi tlhoka tshwaragano ya bana le seabe botlhe go akarediwa setšhaba se se kopiwang go tswelela le matlho a puso se bega ditiragalo tsotlhe tse di belaetsang di ka rotloetsa tiriso ya ditagi e sa babalesegang. Wa mme Mokgatitswane, BTV News, Dikgang. Melaelwa mo polaong ya batho ba le bararo kwa Kgomokasitwa Lance Corporal Moagi o sa tswa go tshwara maitseboeng ano kwa ntlhantle basepodisa Botswana ba re ditlhotlhomiso di santse di tsweletse. Gompieno yana ka letsholo le ntse di tsweletse raitso e na re mo metsotsong kana di ora e hitileng ra be re tshwere monna yo ko motseng wa ntlhantle jaanong re mo tshwere jaana ile gore nya re santse re
a ta re thusa thata mo dithutomisong ka jana o na a siame mme re mo tshegeditse mo nako ya gompieno ra itse gore re ka re mo nako ya gompieno hela re leboge sone setšhaba sa rona setšhaba sa rona ra itse se nnile le seabe se se tona gore e be re mo nako ya gompieno re be re bega gore re tshwere melala o e leng gore re na le dikgang tse tharo tsa polao tse le gore di diragetse ko motseng wa Khomoka Sita ka di-25 tsa kgwedi yone e raiso jalo ka jalo re a leboga hela thata batswana ba rona ba ba re thusitseng gore mo nako ya gompieno re be re moswere tota ka boammaaruri go ne go sena kgogakgogano ipe mme ebile re santse re mo thutomiseng tsa yone gore kgang ye ya dithobolo e re be re bona gore gati o re thusa mo go yone le one gore e tsamaya nthaihe mo nako ya gompieno ka jalo gompieno ne re mo tshwara hela le monna hela le gore o na eme mo stopong yaanong go raya gore re tabe re ntse re tswelela ka dithotomiso yaanong go ya ko pele ka gakologela gore kana batho ba tlhokagetse ko Khomoka Sita o ka gakologela gape gore ntu e ne e šile o ka gakologela gore mo lepodisi le le berekelang ko Khomoka Sita le ne la hulwa la ba la go badiwa so ke melato e leng gore go polao ya batho go tshubiwa ga ntu go leka go bola ke melato hela e mentsi le mengwe le gore ta re ntse re tsweletse ba ile gore ba tlhomile le koko le ne le thothomisa le bona gore go tshwaneletse gore ba ka bona di-other charges kana melato mengwe re tla nna re ntse re sekaseka yaka go tsweletse pele Maduo a mophato wa botlhano a BGCSE a golotswe baithuti ba le 36,917 ba ne ba kwala ditlhatlhobo tse ngogola mo go bone baithuti ba le 22,199 e ne le basetsana fa ba le 14,718 e le ba basimane maduo a ngwaga o a supa fa sa farologane thata la ngwaga o fetileng. Bagaetsho, the results indicate that among the grades awarded this year, 96.24% were grades G or better, compared to the 95.80 in 2023. The proportion of grades at E or better is 74.77%, compared to the 75% in 2023, whilst that of grades at C or better is 31.35%, compared to the 32.3% in 2023. However, the proportion of grades at A or better is 2.84% compared to the 3.7% in 2023, which is a slight decline. I would like to confirm that the laid out processes of scoring, grading, and awarding were followed to obtain the 2024 BGCSE results. The processes were quality assured by Cambridge University Press and Assessments to ensure that standards were maintained. The assessment processes and the environment under which the examinations were conducted have been tested and validated by the BEC board, and I am confident that the results represent the true capabilities of the candidates. And at this point in time, I would like to commend the BEC for a good job. Well done. Lephata la diphologolo le makgabisanaga kwa kgaolong ya Kgatleng ba kopa bani ba motse wa Oliphants Drift le metse e mabapi go nna Podimatseba ka jana dipula tse di sa tswang go feta di bakile go tswa ga diphologolo tsa metsi kwa nokeng ya Limpopo Madikwe le fa go ntse jalo noka eo go tlhalosiwa fa ile mosola thata ka jana bani ba Oliphants Drift ba itshetsa ka go tshwara ditlhapi le temothuo a rutapego ka tanki sentsho. Dingwe tsa diphologolo tse di boneng fa nokeng e di akaretsa dinoga, dikwena le dikubu mme go bolela gore go ka tswa go na le diphologolo tse dingwe tse di borai ka jalo go atumela noka e go ka baya matshelo a bone mo diphatseng. Re kopa setšhaba gore ba ikele tlhoko ba gokotse motsamao gaufi le noka ka gore e santse e le borai ntateng ya tsone diphologolo tsene tseo. Mo gongwe mo nka go kopa morago ke gone gore ga ba ka bona phologolo kana se se belaesagang e le kubu kwena ba letse ko motšhodi wildlife office kana mo sepodising ba re itsise ka yone
kgang yone eo kana seemo sene seo. mme gone diphologolo tseo di bonala thata nako mang? Bontsi ja nako diphologolo tse kwena le kubu di tswa mo maitseboeng go simolola ka bo 5 maitseboa go ko dinakong tsa bosigo le mo maphakeleng go simolola go tsone dinako tsone tseo bo 3 go go bo 7. Matshelo a batho a ikegile ka noka e kana tlamile ditiro tsa difamo difamo di teng mo thoko ga noka e tse leng gore batho ba nosetsa ka metsi a teng tse di hirileng batho gompieno ana re bua ile gore ga go a theogela gope mo difamong batho ba dula ko difamong banga difamo ba senyegetswe ba latlhegetswe ke go heta ga nokae mme ntleng mo matshelong noka e ha batho ditlhapi bora ditlhapi ba rona ba ka kwano ba ikegile ka yone so mo itsholelong ya Olifantsdrift noka e botlhokwa. Go tlhalosiwa fa go penologa ga noka go bakilwe ke merwalela ya dipula tse di sa tswang go tshologa mo bošeng le fa go ntse jalo seo se bakile tlosoloso ya moletlo wa go tshwara ditlhapi Fish Festival. Batshwara ditlhapi ba kopile gore ba name ba sale ba eme pele go fitlha seemo sa noka se ba letla go tshwara ditlhapi ba sa tsenye matshelo a bone mo diphatseng. Tankisentsho, BTV News, Olifantsdrift. Mokamela mapodisa a Botswana yo gape le modulasetilo wa komiti ya dibetso tsa tlholego mme Diana Marathe o kopile setšhaba go nna pudimatseba le go itlhokomela ka jaana go solofetse dipula go tshologa go rarela lefatshe leno. Mme Marathe o ntshitse tlhagiso e mosong ono mo Botswana Television News mme a tlhalosa fa komiti e tlhomilweng e le malala-a-laotswe go tsiboga fa setšhaba se ka tlhoka thuso ya potlako. Tare mo bosigong bono le ka moso go ema ka di-3 go tana le dipula mme dipula tse di sologetse mo mahelong a bo motšhudi dikgaolo tsa bo lobatse ka dikgaolo tsa botlokeng Gaborone di sologetse ko kgaolong tsa bo Ngami di sologetse ko dikgaolong tsa bo Chobe dikgaolo tsa bo Spako mme se se re tshwentseng thata re le ba re lebaganeng le boikarabelo ba go hemela Batswana mo manokonokong a dibetsa ke gore kana le hatshe male setse le kolobile Gaborone dam santse etetse ditsela tsa rona di senyegile mme go ra gore le pula e tanye se ya sepe mo Gaborone le mo Tokweng di area ra tsone tse go bo Passhold e ta ira merwalela se se re tshwantseng gape gore mahatshe a re ba pileng nao dipula di ana mme dipula tse di nang ga di na ko South Africa di tatsa letamo la rona go heta la Gaborone go bo gora gore ya no kana go affecta bo motšhudi ka go affecta bo Tokweng gompieno ya ka re bua yana dipula tse di neleng ka ko South Africa re tswaletse bordera ya Passhold bordera ya Pitsane le yone e tswetswe bordera ya Bray ka ko Kgalagadi le yone e tswetswe re beile bordera ya Martinsdrift Litho thata ka gore dipula di ana ko South Africa re lebeletse gore dipula tse ga ile gore di ana ko Zimbabwe di ta ama batho ba rona ko Bospako dipula tse ga di kana re ta bona metsi a ta ka bokete a tsena ko metseng e tshwanang bo Gweta. O santse o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela. Setšhaba se itsisiwe ka khiro tlhatloso maemo le khudugo e diragetseng mo bodirelang pusong mme Dikelediphefo o hudisitse go tswa ko ofising ya Gatautona go a lephateng la ofisi ya Gatautona le e le mothusa mokwaledi. Re Edward Raletobana o hudisitse go tswa kwa lephateng la tlamelo bana le thuto go tswa kwa moding go a kwa lephateng la thuto e kgolwane e le mothusa mokwaledi mme Mamiki Kamanakao o hudisitse go tswa kwa lephateng la dikgaolo le tsa ngwao go ya kwa lephateng la tlamelo bana le thuto go tswa kwa moding e le mothusa mokwaledi wa tsa tlamelo bana. Re Thapelo le a reng o hudisitse go tswa kwa lephateng la ditswammung le tsa kgwetetso go a lephateng la lefatshe le temothuo e le mothusa mokwaledi wa tsa lefatshe mme Baleseng Hikwama o hudisitswe go tswa kwa lephateng la ditswammung le tsa kgwetetso go a lephateng la pereko le selegae e le mothusa mokwaledi. Re o Thata Batsetswe o hudisitswe go tswa kwa lephateng la merero ya Gatautona go ya lephateng la papadi le tlhabollo kgwebo e le mothusa mokwaledi wa tsa tswakanyo itsholelo. Metapiwa Mongwa o hudisitswe go tswa lephateng la pereko le selegae go a lephateng la ditswammung le tsa kgwetetso e le mothusa mokwaledi. Re a tswelela phitlho ya Tautona wa ntlha wa lefatshe la Namibia
Dr. Sam Nayoma e tla tshwara ka moso kwa toropong kgolo ya lefatshe leo Windhoek. Dr. Nayoma o tlhokafetse kgwedi eno e le boroba bobedi mme o tla fitlhwa kwa lefelong la bagaka la Heroes Accra. Tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Phenyo Butali o tla tsena phitlho le bagolwane ba bangwe ba puso. Tautona wa pele Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama le ene o tla tsena phuthego eo le fa go ntse jalo mothusa Tautona Renda Bagaolathe o mo leetong la semmuso kwa ntle ga lefatshe leno mme a tla boela gae kgwedi eno e tlhola gararo. Molao wa toropo ya Gaborone mme Sebakwane Dikgope a re ba dirile maiteko a bonalang mo go thuseng batswana ba ba amilweng ke dibetsa tsa tlholego tse di sa tswang go feta mo dikgaoloneng tse 5 tsa Gaborone. Mme Dikgope o ka ile fa ba kgonne go fudisa batho batswa setlhabelo tota ba le 292 ba ba fudisetsa kwa mafelong a mararo a segetsweng kwa thoko go nna one a tla thusang bao ba ba amilweng. Batho ba le 432 ba kgonne go bona dithuso tse di maleba ka thuso ya puso Mahama o ikemetseng le batswana ka kakaretso. Bogolo jwa matlhotlhapelo ano bone bo tlhoka tshegetso ya ka nako e le tlhomameng go tswa mo go botlhe ba ba nang le seabe ke ka moo batswana ba le ba kopana mmogo le go tshegetsana mo dinakong tsa gompieno. 1,869 were affected and 292 were evacuated to various centers. More constituencies tsa rona tsotlhe ka botlhano we had evacuation centers. Mme ke supe jalo gore ko Gaborone Central re ne re beile batsadi ba le 22 mme ba le ko Gaborone Senior Secondary School. Mme ko Gaborone South re ne re beile batsadi ba le 30 ba le ko SDA Church ko Extension 2. Worth noting ke gore SDA Church ba ne ba caterela batsadi botlhe ba re ne re ba beile ko. Dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi di tsweletse ka go ntsha dithuso kwa ofising ya ga Tautona tse di tla thusang go tlamela bao ba ba amilweng ke merwalela ya beke e fetileng. Dimpho tse di ntshiwang ke dikompone tse di farologaneng di akaretsa dijo, melora le madi. Kompone ya banana ya Overview Radio e ntshitse dijo le melora ga mmogo le tetla ya go gasa dikitsiso tsotlhe ka merwalela mo maranyaneng a Overview podcast. Ngwe ya kompone ya banana ke ya Soft Life Tissue e ntshitseng di toilet paper di le 960 ga mmogo le kompone ya Kill Water Bouncing Services e tla ntshang metsi a noang a selekanyo sa 20,000 liters. Our donation entails of first things first, gather 100,000 pula airtime you know re fa Ministry for State President because the ministry go no gore responsible for the disaster relief and office tse di maleba in terms of disaster and all that. It's up to the ministry gore o bone gore o kgaoganya the airtime yang gore o ha office ya disaster if yang stuff like that. Tota ya la rona go Overview Radio since we are a digital platform, a podcast and all that. Ke gore re whenever gona le communication e tshwanetseng go buiwa le batswana mo maranyaneng. Basically, we are here to donate and give back to the community concerning the national disaster that we just experienced the past weeks. It's just to give a helping hand to those who were affected so that they can be able to relieve themselves. As a people-oriented company, we have donated 20,000 clean drinking waters so that people can benefit and hopefully improve the quality of life. Re salafo company ya Nadi Enterprises e ntshitse mesangwana ya bommeli 240 dikobo di le 100 Fashions Construction Engineering e ntshitse madi a karanka 200,000 pula. Komiti ya bomme ya party ya BNF le yone e ntshitse madi a karanka 5,000 pula fa kereke ya Hillview e ntshitse materase e le 22 melora ga mmogo le dijo. The bottom line is that the church has to be the first respondent when there's a crisis, and we want to really extend our arm to the public of Gaborone and surrounding areas where our doors are open for them for counseling and any other matters that they may need help with. We are at G West Industrial, just by behind Auto in General. Ra bona go le maleba re le bomme go re teka kwano re te go supa gore nya mme rona bonyane jo re na le jone re ka wa amogana le lona la bona gore le ka thusa batswana jang go gae. Thato Khosimore o eme sentle go nela tsa metshameko sebaka ke sa gagwe.
ke a go leboga jalo o lebile maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight tsa nako ya bosupa pego e di gogang kwa pele moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng a re ba bone go le botlhokwa go ipaakanyetsa tshimolodiso ya maranyane a video assistant referee kana VAR mono gae ka jana tiriso ya one e le karolo ya melawana ya lekgotla le lo kametseng kgwele ya dinao lefatshe ka bophara la FIFA Babitseng o buile se maabane kopulo semmuso ya dithuto tsa ntlha ka tiriso ya maranyane ao e tshegeditsweng ke lekgotla la BFA ka tshwaragano le makgotla a COSAFA le FIFA mono Gaborone Kagiso Molelekwa. Babitseng o tsweletsa supa gore tiriso ya maranyane a VAR ke engwe se lekgotla la FIFA le tla di lopa mo isagong gore ba tshwara diphala bothe e be bana le kitso ya go a dirisa. VAR is part of the play rules. They are worldwide. Yeah, this is an advantage also. When the referees are running, engage when matching. Za COSAFA, za careful, let's say FIFA. It's one of the things they already receive in future. For accreditation, I think certificates. So we feel for officials, the referees are this is a platform where it is an advantage to them so that they can know that officiate worldwide. FIFA we are going to take that advantage. It comes with a cost, and yes, we know those costs that are already cushioned. Mo godimo ga mo lekgotla la COSAFA le lone le bone go le botlhokwa go rotloetsa maloko a lone go simolosa tiriso ya VAR ka seo se ka ngwela kgwele dinao go le gontsi mo kgaolong eno ya borwa jwa Aforika. Train the referees theoretically in class and then we'll train them practically. Re ta katisa balola motshameko go na le dikitso tsa VAR le go ba katisa ko mabaleng ko re ta bo re dira sone se se diragalang ka nako ya motshameko tota mme mo thulaganyong e re tsile go dira gore motshwara diphala mongwe le mongwe a rurufadiwe go dirisa VAR mme mongwe le mongwe o tshwanetse go dira diura di le 25 tsa ikatiso. This training actually incorporates the simulation in class and on the field of play. So you find out this particular project is very, very important for BFA, Botswana Football Association. We are bound to benefit. Ka gore ha nna nako ya VAR re dile go sologela molemo thata re le BFA ka gore ka dinako tsa VAR mathothe a bo a lebile mme dikhamphane di ka ipapatsa mme seo se tla re direla letseno ka jalo VAR ga e ya go thothola matole a rona jaaka bangwe ba akanya e tsile go tsa letseno mo lekgoteng. Benefit also to the association. So what I'm trying to say here ke gore point a gore VAR is coming to here to maybe deplete the coffers tsa rona tsa association. It's not true. It's not a fair comment. But rather we can also use VAR as a market and commercial tool for the association. Dithuto tsa mathagola tsela ka tiriso ya maranyane a VAR tse di solofetseng go ya ka Labotlhano di itebagantse le gore tuntsha bana le seabe ba kgwela dinao ka tse di tlhokagalang go simolosa tiriso ya maranyane ao. Legato la bobedi la dithuto tse le solofetse go latela ka kgwedi ya Moranang ko go ta itebagangwang le gore tuntsha ba tshwara diphala mo ditong tse di tseneletseng ka tiriso ya VAR. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mookamedi wa Botswana Football League Bennett Mamelodi a re morago ga go dira ditshekatsheko tse di tsenyeletseng tsa mabala a farologaneng a kgwele ya dinao ba tsere tshwetso ya gore leki ya FNB Premiership e tswelele ka metshameko ya beke ya 22 ka mafelo ano a beke pego ka tshegofatso malepa. Morago ga gore dipula di go somana lefatshe leno ka bophara mo dineng tsa baka merwalla le tshenyo ofisi ya Botswana Football League ne a tlosolosa metshameko ya beke ya 21 mafelo a beke a fetileng ka ntateng ya mabala a neng a tletse metsi ebile a se mo seemong se se siameng go tshegetsa metshameko go lebega fa jaanong tsotlhe di boetse meriting gore metshameko mo bekeng eno e ka tswelela. Dipula ne di nele ka riteng go godimo and many areas were flooded mabala rona especially as non-drainage. Ana asa khona go mekamekana le ne puleng but the rains have since dropped and you know in our hard assessment rona re check on mabala re check about the polwat
ra lemoga gore nyamme go babalesegile gore re ka boela metshamekong. Godimo ga moo eletso ke gore metshameko e neng e saletse kwa morago le yone e tshamekiwe pele ga beke ya FIFA e simolola le metshameko ya Orange FA Cup e tsweletseng gore le ke kgone go tla bokhutlong ka nako ntle le makgwere ape. Week 21 has still not been rescheduled. Keletso ya rona ke gone gore ke ntone re tsena mo week 22 and then the following week ha re gabitla be re boa re busetsa tse leng gore ne di santse di saletse ko morago, so that when we break for FA Cup and the FIFA week be le gore everyone has played 21 games. Go baakangwa ga lebala legolo la setšhaba go solofetse go imolla lekgotla la Botswana Football League morwalo ka nako ya dipula ka lena le mesele ya kgopo ya metsi. We've had numerous meetings le bone ba garena ba Botswana National Sports Commission and ba re bolela seemo ka project e ba le mo yona go baakanya track, and it's something that we embrace and it's something that we support. But they've been very supportive in terms of mabala a bone, particularly Kolobatse, particularly Obeditani ko Francistown. They've been very supportive and generous in terms of mabala thing and available to the Premier League. We have to use certain lesson. Mogaboroni, there's only one stadium in a drainage system. And that's the nale e leng gore le one na bona kutsi maloba mo standing se sengwe ka dipula tse di matlatsela. Le fa mo bosheng bontlha bongwa ja madulo a lebala Dinaledi Academy bona ja go somana ke dipula ntateng ya tlhaelo ya mabala BFL e tla tswela e le dirisa ka kelotlhoko. Dinaledi is arguably the best pitch we have in the country. It's a facility we want to use. The stand ne bone kutsi maloba. That one is not a problem because structurally we can cordon it off and make sure that nobody uses it, and then we can still use the facility for some of the category C and category B games. It shouldn't really be a problem. Valala Gaborone United, so we look forward to it. And you must remember, season especially natural grass, so those are things that we'll have to assess on an ongoing basis. Fa sotlhe di ka tsamaya ka thelelo league ya FNB Premiership e solofetse go tla bokhutlong ka kgwedi ya Motsheganong. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa e le tsa Botswana Tonight. Ka dinko e a dupam ka molomo e a ja ka maoto ya paya tsamaya pele re tsamaya a re lebe jalo tse neng di goga kwa pele. Mapodisi ba tshwere melelo Lance Corporal Moagi yo ntseng a batlalwa dintsho tsa batho ba le bararo kwa Kgomoka Sitwa. Puso e jama go emano ke moalo wa lenaneo la setšhaba la tantsho tiriso ya ditagi. Mo go tsa metshameko lekgotla la FIFA le tlama makgotla a kgwele a akaretsa la BFA go simolodisa maranyane a VAR. Wa tshamana kwenye bosupa ne re go tshwaretse hela di le kalo ba tepolo ba latela ka seemo sa bosa. Betso madumeng ka mogala ka seamo sa loapina ke Prof Victoria Gosiane. A re simolole ka go lebelela pula ya gatisetso mo mosong ono ka nako ya borobo bobedi. Lekgolo le lesome le boraro ko Ina Legolo Primary School, masome a robo bobedi ko Dikgang Primary School, masome a rataro ko Sekoma Primary School, masome a mane ko Samane Primary School, masome a bedi ko Toteng Primary School, lesome le borobedi ko Nokaneng Kgotla, lesome le bosupa ko King Primary School, lesome le botlhano ko Jwane Meteorological Station, lesome le bobedi ko Tsetseng Primary School le ko Molapole Prison Farm, lesome le bongwe ko Pandamatenga Meteorological Station, lesome ko Bodibeng Primary School, boroba bongwe ko Khwai Wildlife Camp, bosupa ko Tau Primary School, bone ko Selolwane Primary School, boraro ko Dagui Primary School, bongwe ko Dukwi Junior Secondary School, bongwe ko Shakawe Meteorological Station, marothodi ko Mogoditshane Police Station le ko Boipelo Primary School ko Charles Hill. Ha re lebelela sontsha sa loapi maitseboeng a ne supa maru mo dikgaolong tse dintsi tsa lefatshe leno, mme re soletse gore maru a re nesetse pula bosigong jono. Mo tsatsing la ka moso gone re soletse re be go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lefatshe leno go na kgonagala pula ya diphefo le dikgadima mo dikgaolong tsa borwa le gare le bokone botlhaba, mme dikgaolo tse dingwe tsone re soletse kgonagala pula le dikgadima e phatlaletseng.
mahelo a mangwe a tla nna le pula ya selekano sa 50 go ya ko godimo ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa. Mo mosong re tshwanetse re be go ikutletsa go le mogote wa selekano sa 20 mo dikgaolong tsa Chobe, gantsi bokone borwa botlhabakgatleng le ga mmogo le kweneng mme dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 18 go eng go 19. Mo tshokologong go tla ikutletsa go le mololo mo dikgaolong tse di mo phirimatsatsi jalo ga tsheleno re tla gatisa magareng ga 23 go eng go 26 mme dikgaolo tse di mo botlhabatsatsi gone go tla ikutletsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 27 go eng go 28. Ka tsatsi la Tshipi se se re be go thibile ka bontlhabong go na kgona go la pula diphefolo dikgadima mo dikgaolong tsa borwa jalo gare le bokone botlhaba. Dikgaolo tse dingwe tsone go tla go thibile go na kgona go la pula le diphefolo dikgadima e phatlaletseng. Mo tshokologong go tla ikutletsa go le bothito le hatshelelo tle ka bophara re tla gatisa magareng ga 27 ko Veda gantsi ga mmogo le ko Kasane go eng go 30 ko Suapen le ko Mahalape. Ke gone go tle mone go tshwaretse motswana wetso a ine boroko. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0